Lakhan koi raphon nilip MAC constituency ke parlo choki hola richo mili towar krong thom kache tokalong amat isi hardware kulat kangpu pen rada phan isi awar sai kemi la pen ahin kepangcheng po nili bahawar arara tum hem ke chukim ji pulote rod cement pen kedang lok kemang sot asona mung do anta golaghat jor hadam si chuendam nanglu bonta pini pen abangke golaghat jor hadam chok plot pen tebok het along amat si kenang jia son an longpon po Athe Tisso ke inut be par beha nat aning ke hang thektik abang phupen bor I ponsi chokiola richo mili towar krong thom kachetok hardware kulat ingpu pon bangso asai ke deng ahun ada por phai nar ke pen kulat kimi kangpu asai deng ponlo la so asai long richo mili bapte samonduli a pastor John inti la pen dihin rimbang arwell inti dikon jorson tokbi la pen Kulamon BCI a pastor lunse phangcho tumpena jok kulat kimi kangpu pon along chetong dun la so long pastor John inti pen nangtum rong supi ke kim along nile nang dudun dete rong supi kim nakji pu a bible lang ponsi arnam ardong pipen si kulat ingpu pi te kanglo la si kulat a hempu Tisso pen kachuning ripon ke nilip chukki hola rat ke karbi kulat hardware ke ong e pin lang la si rod cement ita tar tin pen danglok kala hiu sitame longpon labji lasi dadak richo mili to war krong thom kachatok along nang humrite longji puta chuning ripon chugi hola pen sonjit kro karbiang long life Audio Jungle.